Башкортостанда башкорт милли киеме көне узды. Монда республиканың төрле район һәм калаларынан 300 кеше катнашты. Шуңа Өфөләге үҙәк урамдарҙы ябырға тура килде. Ризаһыҙлык белдергән водительдәр ҙә полиция хеҙмәткәрҙәре буш урамдар буйлап ебәрҙе. Ҡәҙерле милләттәштәр, рухташтар, бөгөн оло байрам парадҡа сыҡтыҡ бөгөн. Байрамга яшелә, ҡартыла милли кейемдә килде. Евразия йөрәге халыҡара сәнғәт фестивалендә ҡатнашыусылар да парадҡа үҙ милли кейемдәрендә сыҡҡайны. Унда ҡатнашыусылар әйтеүенсә, башҡорт милли кейемен һатып алыу бик ҡыйбатҡа төшә. Ирҙәр өсөн ул 15-30 меңгә, ҡатын-ҡыҙҙар өсөн 5 меңдән 50 меңгә тиклем барып итә. Башҡорт рухы йәшәй, һүнмәгән. Йыйылдыҡ беҙ бөгөн байрамға, сал Уралым ерендә, үҙебеҙҙең башҡорт кейемендә. Парадта күберәге ижади коллективтар ҡатнашты. Улар өсөн махсус райондарда милли кейемдәр тектерәләр. Это украшение от сулпа или щулпа. Здесь есть ушки. С центральной части вставлялся камень сердолик. Өфөлә йәшәүсе дизайнер Илдар Ғатауллин иһә бындай парадҡа бик күп кешене сығарып була дип иҫәпләй. Ул милли кейемдәрҙе 3D принтерҙа баҫтыра. Илдар Башҡортостанда тәүгеләрҙән булып, ошондай алым менән башҡорт милли кейемен эшләүсе оҫта. Это стандартный пластик. Он используется как основной материал для подобных принтеров. Для того, чтобы можно было делать модели из пластика. Он ставится, здесь есть крепеж, он довольно-таки примитивный. Сам крепеж у нас, видите, просто пластиковая втулка. Предварительно этот провод заряжается в сопло. Пластиктан бер биҙәүес эшләү өсөн бик күп ваҡыт сарыф ителә. 30 минуттан бер нисә сәғәткә тиклем. Әммә эш ваҡытта түгел, ти Илдар. Ошондай күсермәләр булһа, уларҙы һәр кем арзан хаҡҡа һатып аласаҡ, ти ул. 3D принтерҙа баҫылған биҙәүестәрҙе буяп, оригиналға ла яҡынайтып була. Йәғни күсермә оригиналдан бер нимәһе менән дә айырылмай. Так как кузни у нас были запрещены, создавали свои ювелирные украшения довольно-таки простые. Брали серебряные рубли, раскатывали их в лист и из них вырубали примитивные украшения, довольно-таки иногда в своих случаях. Иногда они очень богато украшались. Назывались такие украшения кумбазы. Вот они находятся. Это тонкая пластина серебра. Здесь они тоже сымитированы. Вот это украшение, например, является визуальной копией с украшением Национального музея РБ. Башҡорт милли кейеме көнөндә Илдар Ғатауллин үҙ кейемдәрен күрһәтмәне. Был сара «Мин башҡорт кейемендә» селфи-шоу, милли костюмдар, биҙәүестәр күргәҙмәһе һәм уларҙы һатыу менән тамамланды.